se mwana urengo nizi byango mwana nawe ziko ngiye kurira cya cyana se. Wawe ndi wahirya nyine yo kwaje domani we ngiye kurira. Gira vava ubwo ndebera ibyo byango mwana ari ndahita magera ndaje mu minota mike. Ndaba ndaje. Sa. Akomane ngiye urabona kuntu ibintu muri mesi byawe. Shamani ibintu byarabuye ewa. Byantangaje ejo ngura isabune y'ijana. Ikaraba umunsi umwe undi nayikaraba icyumweru. Shapira kaze bwo pe. Ariko ceceka nkwibaza. Gwa telefone runini ruba rungana nk'ibereye nk'ice byinshi. Uraruzi? Ugize ngo ikanone uyu mwana. Neza icyo telefone. Uraruzi? Ndaruzi rumwe nyine munini yarugura nkagaye. Ujya nko kugura kwa. Nese sha uri kubaza ayo matelefone. Wabaho ni wari watunga telefone. Nasogokuru wawe niyari yayitunga. Nyina ngiye mbwira kwagura nkagaye mu make. Ni nko mwijana. Aha, turashize none. Ijana ryose mwa ahubwo mwana pesa ari gitira. Ugize ngo iki? Ndaje mwana gira vava nawe uri kumva nasa nawe uri kure ko ngiye kukugeraho. Ndaje mwana. Hello. Sikutavuga mwana nawe uri kunyuma. Aha, turashize none. Basigaye bafite magnet. Jera hafite mu ka telefone ni gute ngiye ngize kaya kakanya. Simukipe araguruka. Haguruka tugende. Ugize ngo iki? Sumpa. Cyayi telefone singiki. Imana y'Irwanda. Nasi telefone mano ikoreshwa n'amahembe se. Ni nk'iki cyane igisasu. Shamani ni nka kino siko dukiza man. Hubwo tugende dushakwe n'umukiriya. Mayonnaise zanyobotse nyine. Man, imijugujugu tuyireke. Muretse. Nta bisambo. Nta bisambo. Uri igisambo ho gosha. Ugize ngo iki? Sura nk'ibisambo. Muretse. Ibisambo. Yeah!